Kaskol auxilium higher secondary school kemudian puan nang thamai ke le bhaba ke exam SSLC bat kumjur ke exam HSSLC ha ke result ke bela preliminar ke ambos mata kasni. Nak kaleng sangat upata lo yo banyak kan bagi arngot kisam la puli iwe iblan baar ha ke kedan joka SSLC bat iwe pan iwan baar ha ke top 10 ha ke kedan joka higher secondary school living certificate. Ya. Marketing i Villa Accor Lamare, School for Auxilium Girls High Secondary School. Te habang ayo ni ka second position, kalong ka jingyo ka bakraw, yang yung school pag ikibahayeng bahasa baro. Ningkong aklam expect bahan yo adu top 200 da ka jing ay ublay, ngalala man yo ikani. Te baro ka jing sungu kalong si ublay, ningkong bula ay kamet ka bukot ka bakya baro si snem, bula ay kajing start jing champang tining kabaan nga ay ngu ya gikmi gikpa imay pa jonga namar kilong kiba ay minsin kitresh tom kanang ba manyo rekod mga ya indong hikay ro baro kiba auxilium ki ay kat kabakila ini kim jong habang ipa batay ki sister joblin ru ilong ba ay minsim hay ngiman kasni ti nga kwa ban ay ngu ikibaro bat iki bahayeng bahasem jonga baro man kasni pabalong school tam da yok por ban kre ban ki homework ki the maximum like anta indrei ban ong ka jing kre kot kamentoi hak ka mo ka nu kanta pi kre indrei rap ki tang kindet kanta pi ban concentrate pidin legend mut ha pidin ban puli da ka jing so thu ka tai ka balong kam kong san minta te patim tamba dala de class 12 decide ba kum nolong ta pijit ban lej ka stream you da ka science Mintaus nem arhajar aku way bangile da ko online class te kalong ka bajinjar mangim yoy kendo markmat bat kinong hikay indre wat la kataru kinong nama da jingarap jong kinong hikay ngilala ban le ko online class kalalong kabayad da iya inti te ngi ay ngo ikata ka jinjar tang da don namar ba ka mobile phone ka don te kinta bul bahan lang mauri ngadi na kasinong badan riting but ngalit school ha po Auxilium Girls Higher Secondary School nong Tumay. Jadi ka jing school ki hadin da pula yo ikani kursa mo yo tmat. Haga jing siya tapo ngakrem expect bangan yo ya kani ka kerdan. Nga expect tamba nga expect bangan yo agi 8 ki 7 ki 9 ki 10. Tamba po banga yo ka result mata kasi ki ong nga second rank tang de siya na kuno kumnong langit mo tang giap isya yang kadis tengah ngarakmen tengah nga kadap siya kadi dapat jingmen lingkap lagi sungu iblay haga jisya tengah ngadi kena bangasa po convent berki sisters teka lai jangan kalong biang dong sedang ngamda ladang krekot ngamde tanda bang krekot baisni ada ngadon kepoy baro bangan krekot bangan akai bangan di school bangan sayang saya semte kalau jangan kalong balance for example ngam di bang akhirnya ikut extra na bang along discipline ka life so everything ngabu beda kapor ndi bang tang pada exam tang pada mitik ngan ke extra no ngabu balance bit baro te ka jinge te kadan bet kamtam kini kipor minta nadu ba mi uni nyang jimpang covid-19 de kelabun ka jinge ndi tang ngasingat ndi ikipalo ka jangal ki kena Andre hamala kapor pat ngasungu bi ublay nama ka bakalong yadi nakara planjung te ngasungu bi urada uai gani ka jing pang bagi kelas kimlang ya di tisu ki jing ka school kimlang shu bapura kuma menchua mo taba mentap ki along be buan naki bentak ni hap yuhina ladi ki no hikai ro ki le ka bentar ajong Andre ngipat nama bangi du na